Аславренде немере халаласа вол журалзаюсне Тударстанри течі районенче шакунзенче чаплы уя вертре. Унда манын эштеш Алексей Енейкин житсе келжі. Чаваш енрен пызы кушкынба келіні хынасыне кынна кушкезем авалхи ела ергене бұхынса шықырдыварба тулли гымылба кетсе елжеш. Ундан Иван Яковлев палығы уменже азыну митинге ертірі. Бұхыннызем Аславренде генемерен пархадарлы жызыне аза елжеш. Шагазамлы жырет ада кунда бұрынаган халыға мұқтарыш. Чаваш республикінде ыры жуырсембе, ыры кымылсембе келдемер. Иван Яковлев пире синдуре. Пире войбаде, пире оспаде, пире телейбаде. Сәмбадай бір сирен умра ялнақ парамра. Кынна кушкинче Яковлевпа бір вақытра бұрынны шинземде бұрға. Анастасия Баимкина замахран Иван Яковлевич пұрнышран уйрылны жүхне твады жүлде ажа болна. Бір бұғатыраба бұрынны белем пидерлай савын аппыр. Халде савыныш пабұрын аппыр, савынышы бе. Кутырохра чилай пулдаруллы шин журалзайысна. Хыжыбери паянда Яковлевичне малаллаты застелебе бурынать. Татарстанры Чаваш Ширавшизен союзин председателя Николай Сорокин эмеребех тован халықшын тұрышса курумлы ішсем давать. Уяв халық невол аттеже мадыл ятлы генеге барнелері. Кыжех шудат пире кайық куржулы ятпа шәне генеге бюджетлензе тухмалы невелдерді. Татарстанда пурнаган Чавашсен мілле ісленесінзене бір сирдімір. Гилашки сирім білікшіл хушинзе, бір Чаваш радио не усырмыр, Чаваш хазят не усырмырсы var хазада, ондан Чаваш журнал не шурым бұйс, сіклерімір на манышма тыдынычы, ондан Чаваш чиргевне усырмыр, ондан Чавашсен жинзен кино игердімір. Иртне жылзенче кынна кушкинчеде пархадарлы пызы кеш пужарна. Шкулба Яковлев музейе жүменче кану вырыне ергелеме дыдынна. Иры улжын узем ялда тадада бур. Чилай жүхне шагы кундан дохны услам жызен дивеше. Уйрумах Яковлев шуралны вырына тирбере дытны кужазавындарать. Иван Яковлевич Яковлев шак вырында журалзавесне. Авалхи журт паллах паянхи гунчен упранза юлман. Шавахта пулдарулы ял ештырышны бе пилік шулгаялла кувырында часовне худаяна. Кундышин земгаланы дұрық шак шулзенже ол тінжен тірлігі десенже бұрынаган Чавашсемжін чынжын сываплы вырын бұлсадына. Аякран келзе кураганзем шак вырын вайховат паныне галаша. Пірреміш худ пулаганзем кунда сывлышта урухла деші. Иван Яковлевич переден шүлден бұқсақ сына завтра Чавашсене. Ебірде кашны жула шагда келзе, Чавашсембе бірле ешпа келзе, бір-біріне хавғаландарза, Чавашпа чымырданза, вайхова делзе малыла ішлесе мала берен. Шелбулинде чилай паллы жин журалзависны кынна кушке пәтемішле илсен юлашки жулзинже хавжама бушлана. Иван Яковлевын шыржитміл жылхи юбилей еделіне ялда шып талып шыржитміл жин юлна. Шак игі хотлы кирбіт шкулда вара фундвада ажагына веренет. Вишшыжы күржі ялдан жүреші. Шакшивы жейдузене тетші хулинче ертіні конференцире хускатрыш. Тіл болура Чаваш наци конгрессин ертюші Николай Югаслов кынна кушкене пітме барасмардезе пирін паян ширіп ежунузем думалладері. Ялда кану паркне дуныбе бірлех пәдім Чавашсен гимназине ужас тезе дұрышмалыне галары. Шакна дума майзем бур. Чибахи халлехе кунда Чаваш челхиде таван дела ергеде типтерлен упранат. Иван Яковлевын шыршитмел жылхи юбилейне халаланы үшпуш савынышлы концерт павашленджі. Пухыннызен көмілне шырбюр айненче ямаш фольклорушканы тада вырынды артисем юродашы бажеклеріш. Чавашен Алексей Енейкин, Александр Герасимов, Владимир Смирнов.